Obwahati ekibuga ekya Hoima City kirimu ebyaro 106 emiriko 16 hamwe n'abatezi b'akaruru abarikwingana emitwaro 7,363 kandi ekibuga nicyo kimwe omu mwaka gw'2020 nibwo kyaruga aha rurengo rw'okuba municipality kikakorwa city kandi kikija kikateebwa mu nkora 12 okwezi kwa 8 2020 na n'owabiire ariho Minisita Raphael Magezi. Omu mwaka gw'2021 omu Karuru nibwo owabiire ari flag bearer w'ekibiina kya FDC Asinance Nyakato kandi owahindukire akaza omu kibiina kya PFF kubanka City Woman MP w'okubanza w'ekibuga nicyo kimwe. Omu bigambo bye Asinance ariyo nagira ngu kwakutunga omugisha gw'okuheebwa enchuro endijo naza kuteera omuranga gw'okureeba ngu Bunyoro Public University yatandikwaho okwongereraho nteekateeka ye ey'ebyamagara. Omukisanja kino ensonga nkoleze ezinyekulembeize yokubanza ensonga yokulwa nti waigusa ensonga yokulwa nti Bunyoro nke sub-region yasobola kuba nefuna public university enyika inimbaliriza emyaka 5 era nekichweka hati kandi ensonga ego manifesto yange obunyakire mu manifesto ya 2021 2026 bwire bune okubula ekintu kimu gigusa kulwa nti motion yajja mu parliament esobola kuba nekola ki negiteekaho mu butongole mu mateeka tulina ensonga yokulwa nti esobola kulobinga kubaliriza kulwa nti asobola kuba ntufuna city hospital erwale lyetongoire lye olubuga lwa mafuta mukibanya kulungi nti bwire buno itwana tutunulire referral hospital kandi omunyeshenjero Kazogu ayongere yagira ngo naza kongera kugamba aha nshonga z'emishwara y'abashomesa ahabo kugira ngo akire kona etwire neteganisa ekitongore ky'ebyobwegese. We have the issue of enhancement of teachers salary, more especially those ones in primary schools, the arts teachers, and but of course the arts civil servants. So we in the 12th parliament, I'm going to make sure that I'm one of the persons, the members of parliament, the leaders of the from Hoima City, who are going to add their voice to ensure that our civil servants who did arts, but also our teachers, get equal salary enhancement. Omuringo ngo gumwe Princess Diane Jane Mugenyi kandi oyine bendera ahabwe kibine cyarwanyisiriza ahabwa Hoima City Woman MP hagizirengwe nko atire kibine cye bendera kuyakutunga omugisha gwo kuba omwebembezi nayija konegeza manifesto ya NRM kano kumebyo ebyatirweho amafuta bugayizire ite kikusinga obwingane kitugenda ku supply ngali ebyo kulya eke tugenda kesibiraho ngo takagezira ku ebyo kulya handi hona tukwetaka kandi tutandike mayibula kabaro cooperatives ese tukwetaga tugutenge kwa groupinga. Princess Diane ayongere yagira ngo nobwo kicweka cya Albertine region kineyo gas hamwe na oil naza gamba nabo abarkwenda kureta amakorro gabo mu kicweke cyo kwizera kimwe ngo ahubwo kugira ngo byo kwerinda birya higuru tunatandika kwekozesa kandi kyonyika yomno ninterera baitu okwekozesa kukwetaga tuina amaizi go kunya marungi na amaizi go kwese bintu byaitu ahamna masanyalazi gakutuyamba muno engudo government egerezo baita lefucheke bindi ngeitaga kutereza mu engudo hambe ningera ningama nti kuba hanu tuba tuino katamaka ebintu okweni byangu hamuno ekicyo ntugihiremu bikwangu hakankwetaga mu kuga msite yange kagama for example kagene kakarongo mkwetaka mkalike kuspendinga like dakika 2 omuringo ngo gumwe Bridget Kiza kandi ukwatira kibina cya NUP bendera Hoima City nagira ngo ibura ryemerimo omenyeto ibura ryirwarro kandi hamwe n'amarwarra garho ubutagira bikozesebwa nico kimwe ekiramuretere yayirkangerera umucweke ensuring anti ebizibu by'abantu baita ba Hoima City like for example obusuma bwa mataka ibura ly'emirimo ibura ly'emirimo ebizibu by'amarwaro kuba atali mu mibazi abadaktari kuba batakusasulwa abasomesa kuba nibasasulwa obusente obutito kandi nibo bali mutwe gwihanga nko kutunula nto musomesa ni wasomesa daktari ni wasomesa abantu abakuvuga enyonyi ni wakusomesa buli muntu wena uwe Sylvia Narumaga oyisimbireho nko muntu buntu nagira nko yakwebwa mugisha ibura ryemerimo ombakazi n'emenyeto nicyo kigenderwa ecyayorekerire kurwanara tukienda ira ka we have a challenge tugira Hoima City Hospital tukiali Referral Hospital kandi overwhelmed so tukwenda kulobinga kwenda genda mu parliament kuongera okusaka no kuongera ira kwatirwa aho
nti health centers zaitu oba za government oba ziri private zisobole okuzibwa zifuuke malwaro aba population eyongere mu Hoima City. Then na Hoima City ebe neirwaro nka Hoima City okwo tusobole ebyo bumezi okubantu byoro byamu. Ensonga endi eri have value addition no muntu manya kurungi nti abantu baitu abakusinga balimi baite ebintu byaitu nibirwaho omutindo rundi nibirwaho okubihamu ekintu ekindi. Bamwe omu bataka bagambira na Tayari West bashoborire ngo enguuto mbi ibura ry'amaizi marungi hamwe n'amashanyarazi nibyo bizibu munonga ebikuteganisa ekicweka eki. Bakuma nkaita abasuubuzi mugenda kutukora kyabokuba kaita abasuubuzi hariho ebintu ebibatera emisoro nyingi omuragiro mu palamenti okwo mushobora kututeesezayo emisoro gye kakenderawo wakiri okuba ati omusuubuzi obungugula ebintu nkabiteeka mu ddaala. Kira muno ekikaro kya Woman MP tukorera nka maama mu community zaitu ezolimu osobola okuba oli maama oli kyokulolwawo habwokuba abayouth baitu abeminyeto baitu bakwetaaga maama bakwetaaga omuntu agenda kubekulembera abatwale mu maiso aboleke kyokora babe nibamwenyumirizamu. So titukwenda just mwekulembeza ya parliament. Tuli kubi mu byentayi tuli kubi mu nkulakulana na muno abaana baitu tebalina mirimu basomere baraho abaana baitu bakusiba ne barubata tebalina byokora. Gasha kwa Gada Saba habwa Tayari West.